Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala rasulillahi sallallahu alayhi wasallam. Kwezi watukufu hadaninga nibushurani khair maana nikaundo mlio haruma zi sanata za dunia gamjuwao kaya wajansi mochainu ndo ambaye mkaidindo wenge kanga mrono henu akatingari njao vanu yani nu gejodo jaheze rongo ejokiri fanya nsundaru ejokiri henu siku ejokira tansanu siku sandepa yaho wakati nezirongo eli joka zija sha ni misabanu watukufu timi vanu hamadan zima bahide madani misabanu sikwalolo unu nukaya leonga sina fundi watu vanu ruko si mtuku zaku si ujibiwa ikafundi watu mufti jitekeleza hanrogo zinji zigusowa na komori yabo lazima oliho kasuima vanu rirongowa na lazima wakati ridumbisa mbavyo shida harumema kaulikau ujartekelezayo ili yarongowe yaribe harumwa yenzienje wenge watukufu timi vanu hamadan zima bahusu kwa lolo ukaya mzee watu fundi watu harongosu kwa jana aunesokananga vo famii ikao wataha wende wa mduwe ziba za mfuwa hao wazivehe komori yabo lazima heni mru kongujo shida tsange mbabi za fikira zahe ila nusu ya jokangu idiriki mru yado tsanga vahe ukailanga rujokara zinu tarehe yabo kamrungu nukara tarehe hiyo njema lazima mrado ndambio yado tsanga arumela tarehe njema hiyo watukufu wa komori ngamjuwa ukana leo rirohari jarumetsinu ngasi ujenini hini namna zonti piyarlo vanu bengwa katika ridiwa zao rijidi waza ukana vanu heni mru yabaye silamu yabo yofame nzima nabo yo muhimu ikaya salamu zuki wangu tukufu Hamidu Muhammadi ika ngarjuwa ukana sime silamu yabo si fami yode fasiri ya ukana silamu yabo ye fami yani si unyanya ki Qur'ani zamba yonge yabo lazima ritsange suala yinu yokaya wa komori ritijarment yinu rijari jidi waza ridwazo hamungu ridwaza izo Mwenyezi Mungu ikaondo yari hanti zazo yokanga mjoka na ngabo wakana mali ngabo wakana mvu ngabo wakana ze possibilities zote pia zokawa jarment yinu Mwenyezi Mungu kanya wakusudia wajarment yinu Mwenyezi Mungu haronde sokana abo hadithi ya mtume aonesokana kabati mwanadamu ujuo malajuka ufia kati Mwenyezi Mungu na kabati mwanadamu ujue juka ujirima udo kati Mwenyezi Mungu yabo yo alama yonesokana ngaredesi wao ni mru likavanu watukufu mono waka corona ikavanu abaze watu wengi wakautowe mitsango ya hafani vanu abaze watu wengi wakanaza surasi zao vanu shao wade ulabo waja wajiri ya serikali ya Faransa onesokana kabati droit ya mru renga maiti ipashie yabo owandu wao kawa kabujua yo kabanu nehifa sinakau nikiwaruhu sokanazi wa komori abakajotoa mapesa do to hafani awende aliva surasi atojoka haranti yo alama ya lazimu rieleo kana ngaredesi wao ni Mwenyezi Mungu lijanga rjuo kana ila surati Yasin yaonesokana waruapeu ikaondo afariki ani ngarjamba daru makafiri au aruko kwa jakahamili Mwenyezi Mungu wasaruma ayata ila boka ya wailana man ba'athana min markadina hadha yewe ndo via jari jusa harma hurukuni rakaya ani waruapeu hambe namna hiyo basi malaika kwa jambo kana hadha ma wa'ada ar-rahman wa sadaqa al-mursalun yokaya inde miadi ya Mwenyezi Mungu umanadamu wapeu wakadunia ni vanu no miadi Mwenyezi Mungu ya uhansiza ukanango joju hausu kwa lelo unu umanadamu ibonge abo ubeshwa mtume umbeshwa mitume mbeshwa ndume wajaka umrongozani wakombanu kamke jao kamjaka ukiri ibonge usikwalelo unu no miadi Mwenyezi Mungu ya hansu kalondo sikwalelo rijuha ho haruma haburi ibonge kama minukana kwa mada zinuso muhimu rudeshelezana au malani rilio ukana haina mru katso viroshio nene mru katso divi kizango zinu yabo lazima hini mru ka hajarment zinu ele ukabanu ngarendesi wao ele ukana ketula dimu wanadamu atso jenda komsa bahari mrungwanzo
share lo kana haina namna riyenshio heni namna ziruguripanyao zinga zedao kamyezi mgungwanzo nikakatsuhanza kabatsi jumkinishia yabo lewe kalewe mrajesho kana mrungombo emaitia hahe idziwa wakati wa he corona alafu aba hinu bugujo jovahiza maiti mrugondo yarenge ziba nduyabe kuzibe Komori wakati kanga rujua ukaya vanuka mjojo fako morinzi wa Komori ni lalemaka ngamjojo kahunu ni fiefara sallalo baqi Madina okaho baqi hodi we maswahaba Aisha na wao waziwa ngamjojo kahunu heze tabia njema nazifanya na ila namna nakoto Mwenyezi Mungu ni ziwa hunu ni laleiho gojojo ulala hula na bala hula hunu sande pahe mwanadamu ili akawenda na alamesha hahe na ila namna yakauto Mwenyezi Mungu wengele orti jerka wajinga yoka amruya duamba ukananga mnarenge ye maitia hangu ni bahize ni behe Komori baja ujajaja vanunga bo ya mwanadamu yola wa dunia ni helirele wao mbavititira iparisa dukanga bo ayatsa ila surati Kahf ya bakala laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka fabasaruka al-yawma hadid inadi mianzo zamba haila namna ka usuro ngabana kabumana damu ka dunia ni huru ka ujusa ukawenda ukafikiri kuna kaufa laqad kunta fi ghaflatin min hadha fakashafna anka ghita'aka uskwalelo unu mwana damu ri ujusu sheifini ho ghita'a aina mwana damu yeshi dunia ni banu na kefaume na ke shefu na ke chau ngene ghita'a yani de shefiniho ikawa shija gisho limiti haula mwangalio wa hatu bausuku huo si hambi wa ukana fakashafna anka ghita'aka skwalonga rujusao shefiniho mwana damu woneo malano pia yani wakati huo mruga haruma marhalati al-iftidhari wakati huo kunojofanya ambi kunojofanya njema kunojosamihilwa kunojotamba rongo yabo heni mwanadamu ikao ngudiriki yetaya mwanadamu esalao duniani kayejo parotamanukana kana towe zida zahe mfua hangu ni mbe Komori yoko wakati ulauo kutiwa ukabutahe njema hautahe ufanya mbi yoko wakati wao uhisa yende mane kao si uona yekale wo mru hafu riwasili balandu arenge majiala wa hole ya mfu basi huishe aya ila ikorongo wandu akaurungo balango kana ya ayatuha an-nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati warumbo kana hewa roho njema rejeo Mwenyezi Mungu ukamnyezi Mungu ngeradhi nawe wende wangarie wandu wafanya ibada njema ngeuje urudi tena wende wanje peponi yo kama mwanadamu ekala wa hafu ubaliwe roho ilade bali wao chatile ziungo ibali waendo binguni yende angaria wandu wafanya ibada njema duniani ikahula par contre ikae mwanadamu hakawapeu kajaka kufanya roho njema Mwenyezi Mungu kaja karadhi naye yani de mwanadamu yavira harumayeta ya he ayaraka wirongo abantu hala ila rakoneso kala kadukunta fi ghaflatin min hadha yani mwanadamu huo yabo malaika uhone sokana hatta yalja aljamal fi sami alkhiyat roho kene ujuhe yabo juu yangari wanruema wao simpaka ani bwarengwa hitwa shangamia shinjaru majitso la sindanu dabo yende kondisio dabo shei roho ile juju huende ende angari wanru wafanya ibada njema ndio maana karumwe aya inunaivubu hapa ya ayatuha an-nafsul mutma'inna irji ila rabbiki radiyatan mardiyah fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yoka ngondo wangari wandu wafanya ibada njema ngeuje rudi sana wadu wanje peponi dole afanya njema chaule kao hakabanu kajakana mwendo kature danai kajaka utoe kajaka uswali wonuni kwa kondisio ila ka roho hiyo walangu ambao ka hatta yalja aljamal fi sami alkhiyat roho inuke na ujohe ndi angari wandu wafanya ibada njema simpaka hitwa shangami ya shivire harumajito la sindano c'est impossible kana hitwa shangami ya shivire harumajito la sindano yabo wala malaika ngwarenga we roho ila waiti ya waikafani ndongo za kutswe namna ila waivuriza au mazunguniwe sibo tire nda hashatona mfundo njia wa roho dosha kamru fulani kutwenza wandu mru fulani ila roho mbi kao kaja kubaliwa yeda angariwa ruka wafanya roho njema yabo leo ila dibori tulizane rijue mwanadamu wa duniani gena rogo hindrini eka hafunge na rogo hindrini
kama mwanadamu hafu mali kaifai basi jambo kana panule mbabangu hafu yapo nilona mapesa ngamtsabuso baba hangu nitowe ziba nimbale nimbe komori yo bengwa humbala humbe hakomori bengwa hutswada urenge mamwe kamile soneleki huzingiza mwele kaburi lahe yabo kabati rongo sharongo ndaru ikawa ndizo mwanadamu ajuzi hunraba dukana leo uwalesima dukana leo usomesa ilmu ikawa wanadamu nge wafahiyo dekale leo tena ngawe na mwana wa mlela ikawe mwana huo ujohombela dua ikahufu basi ndizo nkujunda mwanadamu wenge warati shangae kale ori janga sibanu wakati ngari yesheliza nao waramwa rongo madazinu na tuwabeba leo ngenda hubaneni rongo chonjia haizorjuzi komea rijuzi rambuwa ngari juzi tsangaba ijuka mtabiha kujo tabiha yuka inde telefona hangu balabwa hemru inde telefona hangu irude kredi ya hangu yabala dimani tsange ze fikire za hangu husu rongo hamadazinu ukanga sarumwensi inu ngari jujusoro jiburiza ngari sujonea wajwe shamraje manuwe indwe vitena wajwe shamraje mabadiri hundwa yende mane kawe ntiatu kena havanse yukanga mrumenza nkili mruda aba akarongoa ani mrumenza nkili akarongoa hamba hata daba ikahatoa makaulu mararu yoto unakale zima lona maana eko jamba mwanadamu utomwade ulone akili ya wenge watukufu na releweze ngozino noro bitijeri karumwensi inu rudo tsabu hayo kama banu mapesa weyo ufanya rongo na pesa ngujo ufanya rongo haruma ule myeshi wa manadamu duniani urenge mbaba humbe Itali yenda malapitali urenge mbaba humbe Faransa malapitali eze mali sheke mbaba ho la hasahafu ze mali kazina ufanya barongo hata bitijerdo hatsu kala ngarengo bamba bangu hafaka tekoro nangarengao yembaba hangudi mbali rimbe komori ndera mzihe banga mine nafasi ngamjo yoketina hata barongo ikao yonsi ijuko fanya mbarongo ekale uhurenge mbaba hao haumzaza hao au manyanyuho urenge ziba uzibe hako mori izo katsina hata mbarongo kauyoti madoka na baraka ketina hata roli yani ketina sans wada wazimbe urenge ziba uzibe banu wanadamu narelewe ukabanu inemna riyashio hunu gari yashio ngamona mwanadamu ulomle ngamona mwanadamu ulomfubi ngamona mwanadamu kazale rewe ngamona mwanadamu kaye mhono wojao zozo sipia ngasi hunu gari ensho sunu wanadamu wao basi maudu esarjo uju hanga ani garodora hukumlwa kabati manadamu ujoka halkairewa hu duniani akerewa wakati huo kabati manadamu ujoka na hakana efeli fulani yakeneshe felisho wakati huo eziungozinu zitsine zijuka uka rizibalie kuhenda shaheni akerewe banu kana ukerewa wakati huo heni yakaheli fulani bakanoke hele mna hiyo garjoka nadamu wakamilifu so tipia sabediri bane shirengwao de roho ye roho de rengwao yede bana nakaurongo wabala nakaone sokane ni samanadamu ya hafa basi nyi huishia sanro mole majibala si hamba ya ayatuha nafsul mutmainna irji ila rabbiki radiyatan mardiya fadkhuli fi ibadi wadkhuli jannati yani de roho ye roho de bali wao yede angaria wanrikaudu wafanya ibada njema ijorbi tena yede ile njambe bodi shatide ziungozila yawele humru jarumi ujinga yambe ngunda yarenge ziba yaziba londa komori yede yazizi zoke tina maana uka shitsa wao de roho ye roho irengwa Mwenyezi Mungu ndelo niyo ndo ihukumu ndo uono ukabana hani samanadamu ya hafa balekia mahe sandi sabala hatarjukwenda ratsanganya sotsi pia ekaye mrombe boni nguono ekaye mromroni nguono shabana itsudo kabala mru hafungo do yalinde yetwakia mangaja hukumlwa eni samanadamu ya hafa balekia mesa ya sihimi yabwasa nguono eni tabu yaziwe na ungu ziono na nzu wakati ula eni rongo njema ziwe na ungu ziono wakati ula wenge yende maneka watukufu wansi wanadamu si wanu ikao ema wainzo yanu ya tolo ni mafundo Mwenyezi Mungu ajua bariki si wanu rotulizana riduishi ya baba nuzimumaki zuka manadamu katsujuwa asuli ya manadamu imanadamu imrindini hunu imanadamu ujukwa kamrindini iho imanadamu vanu ina mnalio yinu ndela joka iho yani kartsutulizana raishilia radunga yode maneka manadamu gurumiyo ujinga wakati garubia ujinga haruma rogo zinji kao kartsuta rabai rajua ila manadamu ila namna manadamu duniani hatomuswa hiyo akhir
salamu zikwangu fakimrada president wa RDC ebonge yode mane kauti kufanya muhimu tsikar mamada zinji ni jeni ni tsange mbavi ni suala yinu ya ukanga sarumenti yinu ngamona ngarijuso no jivuriza ana mru ngonezo ono masula ini mru gujidai he mali yake ini mru gujidai na nafasi yake na banu narijuwe ndodoka baraka banu ezidwari ambao banzo tipia kabati mkomori yazalwa ni baba na mzazi eda palashio hata jende likoli bengo akajana likoli yato ujua ya ukaya haina usiku ngwanzishiwa tajea kabati mkomori to ujua babi haina mrungu ujua salamu Abdurrahman Ahmed kabati mru to ujua ya ukaya haini itendwa mwanadamu ashifanya hao ya boshina ngwanzishiwa tajea na mwodawe enda mnarilio ukomori wa hatu madamadi yo karopa roju warizie kardozi birilia na mwodawe kana ani muislamu wa kweli wekangu nendo ezema ngujihisu kange mwema na hiyo fata tiba takonvoke mwanyanya kama ndai vile mani hadithi la mbokana mtume mbokana la yu'minu ahadukum hatta yuhibba al-akhi kama yuhibbu nafsi kana hami ni mzima harumasi simpa kamranze mwanyanya amade heli mranzi zawe nafsa moya basi kiislamu shahatu si ufatatibu kanga mimwema basi mufanya nzia yokandwetse sheya wala mwanama kabalango ndo nai aka mumratsi nao wala ange huno kaswali wala ange huno ngejao ani wala ndo islamu kosurumia nabo hiyo kinamne ketufai kabani zenjemesi nchi dizorifanya rijifanyi yao si wanadamu ufanyoe dembiu angalie mwenye humrede zema utabihene mwenye nyuho sikitene mwenye nyuho farozamba banu sababano shikomo lishahatu kama nazama angalie wakati rulonuo mruka mahabani harungu mbili ngazao faitatibata uketajiri ukedema pesa haina mru jo mwona ngojone manywa hayo ntipia ikakuti tajiri basi so hufa ikahufu wadha nyu wona heni mri hafa hata ye ero si huifuriza sengele mruola mri hafa mkumori yani sina mahabani haku na huona fikiwe damno yokamwa amlidwe mruola ya ferangu ngenje na bevala nisamihi na rikaba nuri wonozo mruola kaurende mruola rikada honi bazima unsibia kufuru undungu undea ulapiza wabamicha umicha wata untimisi sifu uzewanzurumia imani lake tufai yodoka baraka wengine tsotawe deba kadhani ni bakia haruma inu suala fundi watu Mwenyezi Mungu atumatsira moyo ya mzidishe rogozinji ili yaronesenzia ya muhimu ikao dejuri fai maudu tsakiam ukana tsikaruma ye deba ni misabano awe suije ni misabano ni suije ya fundi watu yakahonesa ukana rubuhe matso bakomori ni wori dojuo kabanu mwanadamu yengu enshi duniani handamnaje yengu jwenshi akhira maudu handamnaje satido kana leo mrajo kange na mapesa mruya yende ambengo yarenge ziba ende azize komori lazima ujue mwanadamu babaho mjombaho mwanyanyuho ya hafa ebanu bo ya hafa geharuma tahiri ebanu ge mwanadamu kujoka mrindi ni maudu shika mwanadamu katuta joizo wala dhima kujo jivanda ende ambengo yarenge ziba ya uneso mjini katsinsi tsimbiti ngambaba hangu tsimba komori tiyasimzi shabane asuli ya mwanadamu ikaha sahasuri harumwe marhalati al-ihtidari wakati mwanadamu kwa kuna ujofanya njema kuna ujofanya mbi zanziwa balabahi yabo kabati maana ukana mwanadamu wambendezi ba na rizie hula na rupenjao ibaki kamtume harambia yokekanga we mahala wojugondokaya mfuaha ujodziwa na ikanozo wa Kiislamu na wenazenzia fanya muhimu ende adziwa roma babanu uko ujolalende mesilamu shage jumkini shatsena ulalende wana wanruwa ulale mahala hawanruwa peu basi Mwenyezi Mungu ndo laze haruma wanruwa anruwema ujojo ulala hunu udziho baki yano bakidu ho Madina ujojo ulala banu ulale Maka na bala ulala Faransa Mwenyezi Mungu zondo ufanyo manadamu ikasafu wala izibakiza hona Mwenyezi Mungu wengirti jarudambo kananga mrengo ziba zinu riziba hize nende hula ili rokomanda zinu tizifikiri tena ndio kama mwanadamu na ili nge duniani ngujiso mdungu bwema atso genda zemvu imaisha yesho banu yanwe maisha nuka joka difera de maisha mwanadamu ajuka wenshi akhira
gajuka tifera ndio akamuhibu bibi nifanye nsange mbavi suala hilo lijokana na rensi ujinga mwinji ba ujinga unu ujinga tsihiru ridunge ribishile mafundi zo ambao mrado juwa baba mwanadamu do mwiso inamna rensho banu no namna rjukwenshi akhira ngejuka tifera ukabanu leo mduke shi duniani banu chamnu kwenshi dena ze family ikawika twanzo rongoza noi ikaukuja weikuja lewana nayo tojololaola izo kitino woti uhayati ujukojwa huyeshi akhira maudu ahiroban wala ndabo babo ezufa hiyo ndizo wafanya basi shakabati barongo juko badili tena winge karikara azi bwana komori wora juhara onda mafundu atura onda razimu hatu arisomesa rakarazi radwelewa baba nondongotilo kana mwanadamu ngena mapesa banu Mwenyezi Mungu hiyo ujua haundika mapesa ikashila sharisha haho maudu yo ujua Mwenyezi Mungu hauhati utikena hiru hauhifadhi bo mwanadamu ukabanu mali niore mamrumbu da maudu ikamru hafu yende maana kabango jujua wana rongo nande maana harumwe ayambukana asa an tuhibbu shay'an wa huwa sharrun lakum wa asa an takrahu shay'an wa huwa khairu lakum wallahu ya'lamu antum la ta'lamun wakati mimi mwanadamu kamjojo kama ni segiri la hanza rongo na balaze rongo zila shila sharisha hangu wakati mjojo yenga rongo mimi mwanadamu nikema ni yenge rongo na ila khairi yangu wallahu ya'lamu antum la ta'lamun yani Mwenyezi Mungu dojua sisi wanadamu kartujua yale maana aya kaujamukana hasa antuhibu shay'an wakatamju johanzan rongo wa huwa sharru lakum na shila shari shahatu au shahangu wa hasa antakrahu shay'an wakatamju jukazan kuzunga mziyengo wa huwa khairu lakum na ila khairi ya hangu au ya hatu mtujua wallahu ya'lamu antum la ta'lamun yani Mwenyezi Mungu dojua sisi wanadamu kartujua rongo haina rongo zilo aibu ni Mwenyezi Mungu dojua wengine watukufu wa Komori liongo jojo ambokana ngotowezi bazinu uzile Komoro hatsuka ila khair na shila shari wengine ardo elewa uungu babanu haina bahanu mwanadamu aishiyo ndutolekezo kaya aboda bomrajofia niunga mihunu kamyeshi hunu kamfanyu hazi hunu umeshangu pianga hunu abana lazima mjofia banu amwa 90% abo mjofia banu iyo bahate kasele Komori sentifia hiyo 5% aruma 100% kilishiha nedehula ni fehula nsitabishe wanu yokarizoea ukana mriefa bana dima indezi wa Komori shoba numrenshi yo yabwa 90% ila bonda bomrajofia wenge ekahufu kunaka ujua ijuka wirabala usujwa ngojo zihone andu fulani usujwa ngojo ka mwata fulani usujwa ngojo fahar mavio usujwa rikana wanuba waringa vyo banu wamba ngono Komori ya viende tabali ya wanadamu wangu andu hinde shiringwa ode roho roho de ifanya uhazi haina mzima bala ya vela tabali ya tone hata taraha atone hata bahiru warende hamtsanga shay roho ila dedoya ya uzisiwa zanwekao de akahufanya duniani ye roho de juko fanya rongo chatide ziungo yode mana nabokana banule unga si duniani banu kabwandu alozirewe kabwandu alo waberehemi hono kabwandu atujwa hwenda shandar kebakini mrajukana maudu tsakiama karna ukazirewe kabati mtu jokane feli sonti pia ni mtu jonyongoha kabatu jokerewe kabatu jokashema kabatu jokajau ziungo zinu ruloni zo duniani zinubahi shairoho lijuka kufanya hazi haruma ziungo zinwa jina shati de ziungo zinu mwanao ruloni zo zinu wala vere homdu kanaka ujuhama udu tsakiama homdu avere haula shamudu tsakiama kutojo hanuru mali hamanda ami hamadola rendela hukumlwa haina mrihondeze hakikao lieza mlazimu wenge watu wa Komori na rubuhe macho asarumeti yenu nari stehie ntiyenu ristehi babano hene babano nruwa henda wanru stehie sharia shahenti ila riwono rikavanu kwa korona ntiyenu ijaizia yamba kabati manadamu jofia banu wakati ula yabahiziwa mmono ristehi rikana wazee wakautohafani banu wakanika walivaza sura siza hao nukaikawa wafu wajabe wa Komori Mwenyezi Mungu afanyezo yakaona masula wazima ne amri ya henti yenu waziwa waziwa banu ngena tawakali Mwenyezi Mungu ni namna Mwenyezi Mungu ajore na manadamu vitijerikaru mwana tartibu kana vanubulona mapesa vanubul libo mshara mnene
babangu hafu mwanzo ndume mapesa njonese ye mapesa uju kwanza ya rumidi ya mzee wa hao haule tu uju kwanza mrende wa hafa jukana mwanadamu yofailo handongonda ilmu imru yasomesa kahuwa hawisima humwanzia ufenjau nekana tena ngawena mwana wa mlela maudu wehifa yajialu ngombe ya dua izode zonongo zikufai mwanadamu shati patro la mapesa ngajufai ekange na mo umbahize detali umbahizo da Marekani heze malizaho ede angaliwa uwadewa winge yode mada nafanya muhimu jeni sangeba na rensi odojonea na baruso tipia inu banukandu kwa harumwati inu hamandwa wa hao upando watu hale titi wahale kuu wahe jau wahe maso wahe manevro wahe sima wahamtsanga hata upando johe ndena mnanroka huendansi shikalonga ranzore keba enujo jabana jarongo weyamone aiwe indo wingurambio weyasomanda yewe ijau yawala kule hali Mwenyezi Mungu deja kanokaradhi Mwenyezi Mungu deja kanokaradhi amona we dunia heliendao kariko vandu abasani kamsuone ba kabatsusi kwa bure watula wandu watsano sita mwenzi yenu walizila maiti otsudu atabaniyo kabatsudu wanzi habarua yebesha Mwenyezi Mungu kama nzoseme ni jawe nife sha Mwenyezi Mungu ndofanya yezi ya wenge karikara azi manadamu yadoe sheleo muswahe rakausa zenia za hatulingosi babano nusikwa mrongo ya hadisi yenu raransi wadoja banu omyeshi watu duniani banu raransi ze makiri za umanisa wandu raransi ze makiri zo pasheo raransi ze makiri zo tamaba ya mwezi famii raransi ze makiri nezero hombi manadamu yaji rekebe sharama manadamu yajatamano ni Mwenyezi Mungu banga mjua ukananisa manadamu ajua ufaindo nsiniho ujua tamania nziyarejei yajea sahi wale akaumreda isamaha ujua nzatamanaje hunaja swali ujua nzatamanaje manafanya ibada yako eli wakati ngo juvira beti mambiano ka yeta yoka manadamu deja giharwe marhalatul ihtibari yabu wakati huo unakajua ambango nzoreje dunia nujorende sema unakajua ambango duarende mbi yani wakati wabo bahida wesela rawe jafa ematsuabu hanguono mala wendao ngikarkaradi wadao karbaraka watukufu wa komori raransi mawani tindena mnaraju harumwe malaho ya hatu kamona ukazema itizi njizinu wainda si hawasi uwinjini wa hatu zinyigangi na rohombi na mjirosheyo manadamu kunuju kana mwana hoda honi ngo msomeso wanzone mwana hondro maudu ujuhete bibwi wende mahala ndo awe mwana hemanyanyuho yenye utijofikiru kabala ngondo atimize mwana hemanyanyuho wahoya chake presida wake ministri wake nro zila warendao lazo tojo hunda hoi karikari hazi babanu leo kuna ujua utodoji tambana ukangwanzo wewe toka andro uke prensi shwa sawa ke jau kamransi eni manadamu naransi babanu vanu harumwe yedininu winjini wa hatu reshio irwena wamemela hoya hatu zinitizaba bisela surati al-Baqara tena ila mbokaya especially aya tsaila ya wanesauka ya esaya wanru wanafiki ikawendewa kansido na mtume basi wafanya taratibu yokana balar amini wa idha lakul ladina amanu qalu amanna wa idha khalu ila shayatinihim qalu inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un katsala alai aya yani wanru wapewa tuka wa amini wanafiki basi kawende waswili toshaleke ayati somondo ndondo mara tuishi do idirikiro shanga mweshelewe maana yani savediri yoka wanru wala waenda wakanti wazima na mtume ndo habari amini ngasinda we na jao naseni saweda wangare wanru watu amini weda boka inna ma'akum inma nahnu mustahzi'un walangara watu ngofanya betizi shabadu sisi ngasibazima nanyi wanafiki wunu vanu wanru wakauswali masijida na jao wale ungarjuju kuma laoni hatu mrajunde kangu swaliza swala zunsanu gwishilo mawaidha na vananguru mionafiki ngekari haua bayo imana raka ujarbu ambaizo zirnike msomo mratambe nguko bazima na Mwenyezi Mungu honafiki wanadamu wadona kawala yo swali wala yo dunka chao na bale roho yahe ngiyo tsungofu wa mro harumwa jina watufa komori yode mna message na kanza nimbehe ikanga mbawando na berolime kanga mbawando na alatsa ni mwanadamu ujwa uambanga mrongondongo vanhu tiatsitawa ujwa ambanga maborongo juri faison sipia na balaze rongo zila wakati
wala somana ami haulo na marifa na ami hauno kaaba la mimi nsoka barongo jao inu mrugene marifa ya hahe nubanu ya rudi yao shala kuli hali ngaramino kana hini sawa nduwa unda onsi ngabola dhima ngabolebwe kuu ngabole titi ngabo mchanga ngabo juka we mafundi wafanya we hazi ngabo manevro ngabo zila pia hata upando ujauhea ngabola dhima ikale uri unondonga bada zino ini mwanadamu ya doba lao mchango hae vijaru changamano virenso kana banweni sambra jobado awezo kufuru na bodo jari planesheo bandu kwa junji yao wenji yemishezo ya baleo hapo ando bishewa baja hotulo banu rilio shangala dhimore elewe bangaro nao kana haina usiku kartongonja banu riji kamtunja rumu internet yobotasi mamparsoma itikume nsanu sita haina usiku wala dhimaritarabai rengelaiti watukufu wa komori rijuo kumwiswa mwanadamu do mwiso yede suije mimi yani kaunive habanu rakaujanjeni tsange babefikira hangu su bakaulo mufti akaurambia yokanarelewe rijoheli ya mwanadamu yeshi duniani rijoheli ya mwanadamu yeshi akhira yokaheli mwanadamu yeshi duniani yedifera adana timiz dokana yedifera manongo hindi dokana mwanadamu kweshi duniani kweshi do na familia mwanadamu garansho duniani garansho sina wanadamu ikao wauzirewe duniani wao waberho mhono wala yejau ngabo wakamilishia ngabo watukamilishia mwanadamu kweshi duniani ngwedo bala mwanadamu hifa zengo zila pia ngaziblokeo maudu tsankiyama kunaka ukanezi ungozino ikale unga weirewe chama udu kari baithiwa kabati mdu kubala urewe kabati mdu kwa kamfubi walake mle walake pia garjuka sawa ikati kana mhono wa bereha konoka wakatuo yabo yauma ishalo difera no ukatena zerongo kao mwanadamu hazifanya duniani zilando zundo za mnike maisha ya hahe ula akhira shakuna kuna kujua leo mfanungu banu uli uwale mhogo banu uje umhogo ula uje uvunde rovi chame zila rafanya banu zila de joko baleo ziliza ufaihula wingi watukufa komori yode message na una muhimu jeni tsange harumwa ngasi banu ende mkatsobi roshio ende mkatsodi rik ngabata wari parao yokevale kamru hafu mrufanya tikao tikazana swale mruva la nsujua heli zumbra kahamba abulazi mardo wanarugo atitwa deta ina hiyo lazima mardo wachanga ukana jana ngambriani para kana kama sijabanu wanugo swali ya mruva mitiji izumbra kohamba abulazi mardo repete mafundi rudo repete rudo hamba bonga baruko wajojo wado webile mru ya hafa bala shakwa tsusubuti wa uzisa ebanu mramba ebanu karimi banga swale mramba abulazi mardo tsanga hamba kanga walone maarifa ngabatsone maarifa ngabwajosubuti wozise ngabatjosubuti wozise ngela dimardo ve habakaula madayanu ile jo kaende mwedo arishia yezengo zila katsuzi jua shabaudu kaende hemili ya mri hafa ujojunda habaile zengo kawa ndu ambao yani warugwa swali za mri hafa ba yabo waru shi Allahu akbar ya mwado ila mrungu somo alhamdulillah rabbil alamin tamratibis ikawa ndu amba Allahu akbar kadwa vili uswali mtume Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad hata ikiasu joshini ikawa amba Allahu akbar ya raru ngombeyo yemfuola dua ikawa ruambe yane hombe mesilamu dua husalimu zende zenu ngondomba bala kabati mujuza kabati ukana pakoke na diplomu kabati ukana pakaze dua pia utozi ireda jesha hini namna ujohamba bala sofde alhamdulillah dama wisome amande ili somao uswali ya mtume Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala sayyidina Muhammad ikakuna ushinda tuzia yabo yararu wombe mfudu wa hini namna ujoshinda mfuaho wala wemfu islamu wala mwombere dua Mwenyezi Mungu na urehemu na uje wambeze nuko jikafshinda baada hapo wombe islamu dua usalimu kabati mujuza bala ndoka na baraka wengine arike wandu udoshele zizana wanadeta watiti kangabo wandu ikao ngarieshio hunusinao shawandu wao kabozwa jusubuto uzise kamruhala wa komori moto ajabanu ajaha ahuwa banu aunge komori kajabu ya birashioni shangu wandu watsanganya habala Allahu akbar hemi bala katine marifa kana subuti ya uzise mrubala hauhara hau kangu tungujojono kabalangezero abala di marbo profitar maze message zinu reveha ilenu jokana leo ujoko kamhara hozi samru shangu joda mwendo shebanu isabra jotsanganya hangu swali yawe mfu iselamu jojo kamramba jao tamrasali wenge amonokara zile za suisha zilo muhimu hakubwa siju
shabano zinza husu siasa relohunu wala juse wamba singara nzola adumesha hun duniani Mwenyezi Mungu jurafikisha yarinike zaheri yujumkini sheko tereloni yorabenu yonjema na bala yombi ijumkini sheko temloni yo kibala de jukori jairnike mesha mema Mwenyezi Mungu juu nge haina namna nsipia Mwenyezi Mungu narinike zaheri rienshindro Mwenyezi Mungu apenzi atu aruma mashaka na mabayana rogozi njibanga mwishiawe zijiroko mori oskwalelo hunu mvuane nenene na migugumana ta maji arora nyumba hiyo na ndini zo pia yode zo Mwenyezi Mungu yari kama ni azibe kongela dhima rudomba ze dua ukana ze dua kanga rombo dua njema Mwenyezi Mungu ajori saidia na rirensi opeu ze dua za peu wandwa hukaja au narikeja wandwa mnamfele ona jao zo pia na rirensi ukana yongo jojo hombe mrudu wambi vanu mlahu ofenjao ziuhunde iwange yode suije na muhimu njaka wa politiki leo wajabanu rudu ambaye jao shatsonokana lazima bufundi watu ya jabanu yakauonese makaulu yayo kafamii watsaha waregeziba za maiti wazibehe komori akahonesa ya detaye yaonesukana katina faida yokana leo mrajambe ngodo yarenge ya tsimbe yarengeziba azibale azibehe komori yuketina sasi shaye sasi lokana leo de mapesala dua wa himsihiri au wabwenzia au umswadaki unike wandu au unike maskini watabi hao yende jufai rano kana urengema pesa yala uweziba uzibale ubekomori yoketina tamana watufa komori hende namna na virabanu akadwa vili ani msauni sama jajabanu njono sukame mjizi sasa mwenesa ni nrubanu yokana ni sawandu wanzuwa wawahe awala dima haina mri ya jono msangu wahe tsonoka wundu msangu wangu jushida nusange haruma suala madalinu garajona na wakati wa saya. Assalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.